niġu mix-xemxija ġejt ftit hawnhekk nara x'tellaw sa issa id-divers illi qed jorganizzaw beach clean-up oħra bħala parti mill-kampanja li qegħdin inqajmu to raise environmental awareness. Illum il-bieraħ ċojef flaxija telqu Trudy Kerr u Deborah Gatt jiġru madwar il-kosta ta' Malta, Għawdex u Kemuna 126 kilometru. U waqt din il-ġirja biex iqajmu l-kuxjenza lejn l-ambjent qegħdin isiru diversi clean-ups madwar Malta. Din hija waħda minnhom huwa dejjem impressjonanti il-ħmieġ li jittella minn Qiegħ il-Baħar li jkun sintendi nxteħet hemm fil-passat. Araw ftit. Dan huwa ftit biss milli għadhom kif tellaw f'inqas minn satejn. All right. I don't know. I don't think so, no. Da l-ammont ta' tires li qed naraw huwa biss ftit milli hemm hemm barra, vera Raniera? Baqa ngħidlek baqa' mi oħrajn. Baqa' 100 oħra. Li kien hemm biċċiet ta' dajes u għandhom wana tajb ukoll ġejn għallu. Dan huwa ftit biss milli għadhom kif tellaw f'inqas minn satejn. افتح